Budva, primorski grad, mesto na kojem nastaju najbolja letovanja, prostor za nezaboravan provod i upoznavanje autentičnih morskih lepota. Budva već godinama važi za destinaciju koja neprikosnoveno drži titulu najposećenijeg letovališta u Crnoj Gori, te mesta u kojem se uvek traži jedno mesto više. Tako je bilo i ovog puta. Jedno mesto više tražilo je čak 75.000 posetilaca koji su posetili Budvu. Na radost svih stanovnika Budve, gostiju koje vole ovo prelepo mesto, opština Budva i turistička organizacija Budve i ove godine potrudila se da organizuje najbolji doček Nove godine u regionu. Dobrodošli u Budvu! Budva je još jednom opravdala epitet metropole turizma, ispunila očekivanja publike i ponovo bila regionalni centar lepih dešavanja u novogodišnjoj noći. Posetioci su uživali u večernjem programu ispred zidina Starog grada. 31. decembra, dok je Zvezda večeri, jedan od najvećih muzičara ovih prostora Džiboni, priredio koncert i provod koji će se dugo prepričavati i pamtiti. Te noći kada izgubi se trag svjetlima u luci i ovo srce kao nenavijen sad što piruje na ruci. Konstrakta je svojim nastupom, pesmama i interakcijom sa publikom pokazala zašto je osvojila regionalno ove godine i evropsku scenu. Nesvakidašnja topla noć u Budvi ulepšana je spektakularnim 6-minutnim vatrometom koji kao takav prvi put viđen u Crnoj Gori. Novogodišnji program nastavio se ispred Starog grada i 1. januara tradicionalnim koncertom klasične muzike, muzika raspoloženja. Mediteranski revijski orkestar pod dirigentskom palicom Vilija Ferdinandija okupio poznate soliste Jadranku Jovanović, Fabija Armilijata, Kjaru Đudiće, Marka Kalajnovića, Marijanu Sovran, Lanu Asiju Dabović i Emiliju Minić, a prvi put na velikoj sceni svojom kompozicijom predstavio se 12-godišnji Budvanin, jedan od najtalentovanijih. Evo, danas smo imali priliku da čujemo i prvi put mladog pijanistu i kompozitora koji ima svega 12 godina. Dakle, zaista sam svedok kako ovi koncerti rastu, uzrastaju, do koje mere postaju, pa ne znam, možda će mi neko zameriti, ali i nek mi zameri. Čini mi se da postaju možda čak i centralni događaji kada je doček Nove godine u pitanju i izuzetno mi je drago zbog toga. I ja volim inače svaku vrstu muzike, svaku koja dolazi do mog srca i ne Novogodišnji program nastavio se nastupima mlade pop senzacija Sare Jo i pevačicom poznatoj po jedinstvenoj energiji i nezaboravnim nastupima Senidi. Ja totalno zaboravim da sam došla na nastup. Kada radimo intervjue pa me neko pita za nastup, ja počnem da se tresem, tako da imam tremu sad. Nisam dugo nastupala u Crnoj Gori, tako da imam tremu. Pogotovo što se snimam, pa sam what? Ali jedva čekam. A ono što se sa nestrpljenjem najviše čekalo je i koncert Dina Merlina. Tokom dvosatnog koncerta koji je počeo ponoć, publika je sve vreme pevala poznate hitove jednoj najvećih zvezda Balkana, a originalni nastup sarajevskog kantautora, koji je svakog puta drugačiji uz fantastične muzičare i prateće vokale na scene, upotpunili su svetlosni efekti, laseri, baloni i konfete. Sve baš onako kako samo Dino zna.
znate šta, Budva je već napravila jedan veliki, to je decenijski brend od ovoga, to je kontinuirano, već decenijama se radi na tome da se Nova godina slavi ovdje. Svi najveći performeri i autori su tu svake godine, tako da je to, čini mi se, jedan planski, dobar brend koji već traje i ja želim da to dugo traje jer evidentno da svi imaju na neki način dobre vibracije od toga. Turistička organizacija opštine Budva i opština Budva najavili su na samom početku da će ovo biti dani koji će se dugo pričati i pamtiti. Budva je ove godine imala najraskošniji novogodišnji imidž u Crnoj Gori tokom 3 dana organizovanja dnevnih i noćnih koncerata u koje je zakoračila iz niza malih i lepih događaja u okviru manifestacije Budi u Budvi. Tijana Kotarac ispred turističke organizacije Budva reći će našim gledacima koliko je teško napraviti ovu fenomenalnu pripremu, odnosno novogodišnji doček, ne samo za ljude u Crnoj Gori, nego i u regionu. Hvala vam za takvo pitanje. Dakle, to su pitanja koje inače rijetko dobijam. Uglavnom, svi misle da je ovakav poduhvat nešto jednostavno. Podrazumijeva se da naša turistička organizacija radi događaje koji su vezani za grad, za promociju, ne samo Budve, već i cijele Crne Gore, a u stvari i za događaja kao što su novogodišnji koncerti leži mnogo rada, truda posljednjih nekoliko mjeseci. Svakako u pitanju je veliki tim ljudi, treba prvo osmisliti kako treba da izgleda takav program, onda to sve treba realizovati i to u saradnji sa tehničkim ekipama i tako dalje. Evo recimo na koncertu klasične muzike imate sigurno 30 ili 40 članova revijskog orkestra, 10-ak solista i tako dalje. Dakle, sve to mora da bude perfektno da bi svi bili jako zadovoljni. Dakle, kompleksan posao, ali mi u njemu uživamo svakako. Uvek su tu neka iminentna imena, ali vi nekako čuvate tu neku tradiciju. Prosto imate za svakog po nešto. Vidjeli smo i čuli klasičnu muziku, imamo nešto i za mlađe uzraste, je li tako? Tako je. Dakle, naš program inače koncipiramo da on traje i danju i noću, da imamo tu programe i za najmlađe, tu su uglavnom vezane podjele novogodišnjih paketića, neki dječji horovi, male pozorišne predstave, tu sarađujemo često sa mnogim ustanovama, sa preduzećima, sa našim kulturnim institucijama. Onda kada osmišljavamo taj muzički program, opet vodimo računa da ta muzička imena privuku što veći broj gostiju u naš grad, zato što sve što radimo, u stvari radimo za turizam i radimo za to da naši izdavaoci privatnog smještaja budu zadovoljni, naši hotelijeri, ugostitelji, da svi oni budu zadovoljni. I koncert klasične muzike koji se već nekako iskristalisao kao jedan brend našeg grada 1. januara u 14 sati je nešto što je drugačije, specifičnije, što nema niko u Crnoj Gori. Evo i sada vidimo, ovdje je samo 200 stolica, a dakle prisutno je pored ljudi koji sjede ispred same bine, mnogo ljudi koji su u Mogranu, mnogo ljudi koji su na terasama, dakle par hiljada ljudi danas prati ovaj događaj plus putem državne televizije uživo. Kada smo kod cifara ovdje na licu mesta, mi smo upravo saznali sve čestitke za to. 75.000 ljudi je posetilo Budvu i posetit će upravo kada očekujemo koncert Dina Merlina večeras. Moramo da naglasimo su to procjene, dakle postoji jedan određeni broj registrovanih turista i postoje razne metode na osnovu kojih procjenjujemo koliko gostiju ima, zato što ne možemo sve ljude da tako kažem prebrojati, zato što mnogo njih dolazi ovdje kod svojih rođaka, prijatelja, rodbine naravno i tako dalje, kumova, ima svoje nekretnine, svoje stanove, ali postoje, kažem, metode koje govore u stvari da toliko ljudi boravi na cijeloj Budvanskoj rivijeri, kako u hotelima, tako i privatnom smještaju. Postoji niz budvanskih hotela koji ima organizovan doček Nove godine i nekoliko dana fantastičnog programa. To su neke cifre koje su veoma bitne, ali ono što je važnije možda od cifara jeste da mi zadržimo taj kvalitet po kojem smo prepoznati, da zadržimo kontinuitet i da sve prođe mirno. A kada smo kod te tradicije, ja moram da napomenem taj čuveni vatromet, o tome se mnogo pričalo i pre samog događaja. Tako je, ove godine vatromet je pomerio malo granice, trajao je duže, bio je mnogo kompleksniji, da tako kažemo, spektakularniji. Uostalom, ovjekovječen na mnogim fotografijama, tako da mislim da će se to dijeliti sve do narednog vatrometa.
Vi ste zasigurno opravdali vaš slogan "Vidimo se u Budvi", ali mi nećemo se vidjeti samo za Novu godinu, ali tako? To su čuvene manifestacije koje prate, to su i Uskrs i 1. maj i tako dalje. Nastavljamo da se vidimo i u sledećim manifestacijama. Tako je. Dakle, ove godine, to je prošle godine, pokrenuli smo jedan lijep događaj, to je niz događaja pod nazivom Budi u Budvi, koji govori o tome da gdje god bili u Crnoj Gori, bit ćete sigurni u Budvi, bar u jednom segmentu. To su mali događaji koji se dešavaju upravo ovdje na trgu ispred Starog grada sa namjerom da ožive čitav ovaj prostor koji je centar grada nekako, da kažemo, zanemaren možda proteklih decenija. Vraćamo život Starom gradu, ovim zidinama 2500 godina starim. Nakon ove godine nastavit ćemo sa nizom koncerata i božićnih i nakon Božića idemo sve do proljeća, do 20. međunarodnog karnevala i nastavljamo dalje sve do ljeta, ljetnih dešavanja, ljetnih koncerata svakako i pokušavamo da dobijemo jedan kontinuitet od 365 dana u godini, osim onih dana kada imamo kišu i neko baš loše vrijeme, jer svi naši događaji su vezani za otvorene prostore, tako da samo nas loše vrijeme može spriječiti u one kreativnosti koje smo zamislili. Ovo je lepa poruka za sve naše gledalce u Srbiji, ali tako i u dijaspori, da se ne fokusiraju samo na letnju sezonu. Ovo je zasigurno, i videli smo, tema da prosto Budva je tu 365 dana u godini. Budva ima kapacitete i sadržaj da stvarno bude turistička destinacija tokom cijele godine. Dakle, prvo ima fantastičnu klimu, blagu klimu, evo i sami ste svjedoci da je 20 stepeni prvih dana januarskih, što je fantastično. Drugo, ima najbolje hotelske smještaje, ima najbolji privatni smještaj u Crnoj Gori, fantastične restorane, kafe, diskoteke. Dakle, čitava ta infrastruktura ide u korist ovome o čemu sada govorimo. Ukoliko svi zajedno budemo se angažovali na tom projektu da oživimo naš grad, mislim da ćemo dobiti ono čemu težimo, a to je ta diversifikacija turističkog proizvoda, to je ta razuđenost, da izbjegnemo one velike gužve tokom avgusta, već da nekako rasporedimo te goste, da i oni mogu da uživaju, da ništa ne trpe. Dakle, Budva 365 dana turizam sigurno je želja svih nas koji radimo u turizmu. Sam kraj razgovora da rezimiramo za sve naše gledalce turistički i smešćene kapacitete opštine Budva. U hotelima imamo oko 18-19 hiljada kreveta i to su uglavnom kategorisani sa 4 ili 5 zvijezdica, nešto manji broj sa 3 zvijezdice. Što se tiče privatnog smještaja imamo oko 60.000 registrovanih kreveta, dakle uslovno registrovanih, oni koji plaćaju turističku taksu. Pretpostavljamo da pored toga imamo znatno veći broj i kapacitet u privatnom smještaju, što znači da je Budva u svakom trenutku spremna da 100.000 ljudi sigurno primi. Ali, kao što smo i rekli, naš zadatak jeste da tokom glavne turističke sezone bude toliko ljudi, a u nešto manjem broju da ih imamo i tokom cijele godine. Jer na taj način će živjeti svi oni koji žive od turizma, dakle nećemo biti sezonalna destinacija, već ćemo biti baš onakva destinacija kao što su recimo one na južnoj obali Francuske, Španije i sl. Budva otvara poglavlje jedne drugačije turističke priče u mnogim segmentima. Spoj novog i starog je upravo ono što opisuje Budvu kao idealno mesto za turiste. Ono što Budvu čini najatraktivnijom turističkom destinacijom jeste spoj različitosti i kontrasta na jednom mestu. Zabava, odmor, noćni provod, relaksacija i prelepe peščane plaže su glavni reprezent budvanske opštine koja svake godine dovodi sve više turista. A zasigurno novogodišnji doček bit će jedna od lepih tradicija koja će u buduće okupiti sve ljubitelje Budve i dobrog prohoda. Despertar,